Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah kita saksikan bersama persembahan Siwanata Raja dan Dang Mendange dari Institut Seni Indonesia, Denpasar. Berikutnya kita sambut bersama Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Iko Mangkini Sanjaya dan Wakil Bupati Imade Edi Wirawan menampilkan garapan Peda Ayu diawali dengan papan nama kabupaten. Tata rias modifikasi gaya Tabanan. Tata rias modifikasi gaya Tabanan merupakan tata rias yang tidak meninggalkan pakem dan ciri khas Kabupaten Tabanan dengan mengambil konsep warna tridatu, simbol kekuatan dan simbol suci. Menggunakan kain ciri khas Tabanan, yaitu selendang ance berwarna merah, simbol kekuatan dan keberanian. Menggunakan pusuk tanduk melambangkan ketangguhan dan menggunakan bunga kuda yang menjadi suatu elemen penting dalam melihat hiasan khas Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan or Tabanan Regency. Under the leadership of Regent Iko Mangkini Sanjaya and Deputy Regent Imade Edi Wirawan, presents their Peda Ayu performance. It begins with a district signboard carried by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Javanese ancha selendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2023. The use of Pusung Tanduk represents resilience, while the incorporation of Bunga Kuda preserves the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing their presence. Tari kebesaran Jaya Singasana Awan. Jaya merupakan Jaya atau kejayaan. Singasana adalah tempat duduk atau kehidupan sosial dengan perkataan Awan. Makna Awan itu adalah konsep tari kebesaran Jaya Singasana Awan adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Arif SPM. Kejayaan Bunga Tabanan sedang dapat dilakukan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, pasukan yang mendukung karakteristik dari setiap komandan pasukan perang yang berani, bijaksana dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan warna dalam setiap pasukan menyimpulkan karakter yang ditampilkan. Merah menggambarkan keberanian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan putih menggambarkan keikhlasan. Perbedaan karakter juga digambarkan melalui pola gerak dan senjata pedang yang digunakan. Karya ini mengacu pada filosofi pemerintahan Kabupaten Tabanan yang berani, bijaksana, dan tulus demi mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, madani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, pasukan pedang Tridatu or Tridatu sportsmen. The inspiration is inspired by the philosophy of Tabanan Regency, bold, wise, and sincere government to achieve a safe, superior, and civilized Tabanan. Different colors displayed in each troop represent their respective characters, with the red symbolizing courage, black representing wisdom, and white depicting sincerity.
and the variation in character is also portrayed through movement patterns and the swords used. Atraksi tematik Bayangkara dikisahkan saat Dangyan Mirarta tiba di Desa Benaran untuk menyebarkan ajaran sebagai penjaga tempat tersebut. Excellent. A follower of ancient Balinese teaching. The Desa Baraban strongly dislike Gangjiang Mirata teaching, especially as the villagers flock to become his followers. While Gangjiang Mirata was meditating on the place, his physically causing his to shift towards the middle of the field with his spiritual power. Melihat hal tersebut, akhirnya Bendesa Beraban mengakui kesaktian Dangyan Mirarta dan beliau menjadi pengikut Dangyan Mirarta untuk memeluk agama Hindu. Di tempat itu kemudian dibangun pura yang kemudian tempat itu diberi nama Pura Tanah Lot. Bayangkara memiliki arti penjaga, pelindung, dan pengaman, di mana ular poleng yang ada sekarang di Pura Tanah Lot berfungsi sebagai penjaga, pelindung di kawasan Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot dipuja oleh masyarakat Tabanan pada khususnya dan masyarakat Hindu pada umumnya, memberikan kelimpahan anugerah pada umatnya. Masyarakat Tabanan yang mayoritas bertani dan beternak merupakan suatu mata pencaharian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dikenal dengan kota agraris dan lumbung berasnya Bali. Kabupaten Tabanan telah meraih indeks ketahanan pangan terbaik di Indonesia.
menggunakan kain geringsing Tenganan Pegeringsingan dan songket Sidemen Karangasem. Selanjutnya diikuti 2 orang gadis dengan riasan kepala membusung leglek khas Kabupaten Karangasem, membawa gebongan bunga sebagai simbol ketulusan hati. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we move to the eastern part of Bali Province, Karangasem. Karangasem Regency, under the leadership of Regent I Gededana and Deputy Regent Iwayan Artadipto, present their precision performance. It begins with a distinct signboard carried by a woman dressed in traditional attire of Karangasem, wearing geringsing Tenganan Pegeringsingan fabric and Sidemen Karangasem songket. Untuk memaknai tema Segara Kerti, Prabaneka Standi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yadnya atau ritual laut yang selanjutnya diwujudkan ke dalam beberapa materi pawai, yakni tari Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem, garapan kreasi Bina Warna Wangsa, dan garapan tematik Segara Yadnya. To interpret the theme Segara Kerti, Prabaneka Standi Samudra Cipta Peradaban, or the ocean as the creator of civilization, the ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yadnya or Sea Ritual. This is manifestation in several precision elements, including the Padma Raja dance as the mascot of Karangasem Regency, the creations of Bina Warna Wangsa, and the thematic performance Segara Yadnya. Warna Wangsa, garapan kreasi menggambarkan anggota sekte-sekte berkembang di Bali, yaitu sekte Siwastiganda, Wangsawa, Bhairawa, Resi, Sora, Brahma, Ganapatya, Pasupata, dan Bodhisogata. Sekte-sekte ini berselisih paham dan terkadang muncul pertikaian antar sekte. Garapan ini diiringi gamelan selonding yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. Tari Padma Raja. As the mascot of Karangasem Regency, Padma in Sanskrit means lotus flower. Raja means radiant sun. And the Padma Raja represents the beauty and beauty of the lotus flower. And the Padma or lotus flower is one of the flowers in the world. The Karangasem Regency mascot dance is performed by 9 Bilang dancers dressed in red attire, combining traditional Balinese dance movements with contemporary development. It portrays the beauty, grace, and fragrance of the lotus flower. The dance is accompanied by figures. Empu Kuturan declare the Trimurti doctrine, Brahma, Vishnu, Siva, by calling for each village to establish the Pura Kahyangan Tiga, or 3 holy temples, and teaching the worship and reverence of the sea through yajna rituals. Hadirin undangan yang berbahagia, ada pun objek yang ingin ditampilkan, yaitu penggambaran pelinggih Meru Tumpang 3 di Pura Sileyungti yang didirikan di pinggir laut sebagai tempat pemujaan Sang Yang Widi dan manifestasi beliau serta empu kuturan dan para leluhur. Atraksi dengan gamelan Belaganjur yang dibawakan oleh para penjalan kaki dengan penuh semangat. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the object to be presented in this depiction of the Palinggi Meru Tumpang 3 in Pura Sileyungti, located by the sea, as the place worship for Sang Yang Widi, and its manifestation as empu kuturan dan resistance.
Gianyar sebagai kota pusaka atau bumi seni budaya senantiasa bertumbuh pada filosofi Trihita Karana, sinergi manusia, alam dan spiritual. Gianyar mengedepankan toleransi, keharmonisan yang berkebudayaan, serta selalu menjaga, menggali kelestarian warisan leluhur sebagai komitmen visi misi pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Imade Agus Mahayastra dan Wakil Bupati Ana Agung Gede Mayun. Mengawali sajian PDAY dengan menampilkan papan nama daerah yang dibawakan oleh Jegek Bagus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar Regency. Gianyar, known as the City of Heritage and Cultural Arts, always upholds the philosophy of Trihita Karana, the synergy between humans, nature, and spirituality. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and the preservation of ancestral heritage as part of the vision and mission of the Gianyar Regency government. Under the leadership of Bupati Imade Agus Mahayastra and the Vice Bupati Ana Agung Gede Mayun, PDAY begins with the presentation of district's nameplate carried by Jegek Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Gianyar Regency. Garapan Gianyar kali ini mengangkat pencemaran laut sebagai gagasan utama karya. Garapan ini dikemas dengan memadukan unsur tari dan olah kreasi dengan menampilkan sampah laut, organik dan non-organik yang membuat laut beserta isinya tercemar, sehingga harus menjadi kewajiban umat dalam mengembalikan kemuliaan laut dengan mengadakan upacara suci di laut atau Segara Parisuda. Segara Parisuda or ocean cleansing. Ladies and gentlemen, this performance focuses on ocean pollution as its main concept. It combines elements of dance and creative work to portray the presence of marine debris, both organic and non-organic, that pollutes the ocean and its habitats. It emphasizes on the responsibility of humans to restore and the sanctity of the ocean or Segara Kerti through the sacred ceremony in the ocean or Segara Parisuda. Hadirin, garapan ini juga mengangkat pencemaran laut dan mengangkat kisah pertemuan Dewa Wisnu dan Dewi Sri untuk membicarakan keseriusan laut yang ditandai dengan datangnya gunung-gunung sampah yang mengapung di laut. Dewa Wisnu kemudian memerintahkan masyarakat petani, nelayan di desa sekitar untuk melaksanakan upacara Mapekelem atau korban suci di laut yang bertujuan untuk menyucikan kembali laut beserta isinya. Sudah, makanya silakan ya. Tolong yang di belakang jangan didorong, temannya di depan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the performance tells the story of the meeting between the Lord Vishnu and the goddess Sri to discuss the damage inflicted upon the ocean, symbolize the floating mountains of the trash in the sea. Lord Vishnu then instructed farmers and fishermen in the surrounding villages to perform the Mapekelem ceremony as sacred offering ceremony in the ocean with the aim of purifying the ocean at its contents, or Segara Parisuda. This yatna or sacred offering represent the culture and spiritual tradition that has been preserved from ancient times to honor the sanctity of the ocean and to seek the prosperity of Gianyar and the harmony in Bali in line with the vision of Nangun Sakerti Lokabar. Yatnya ini merupakan warisan tradisi budaya spiritual yang terjaga dari zaman dahulu hingga saat ini dalam memuliakan kesucian laut kepada Yang Maha Agung. Gianyar, Pertiwi Bali Selaras, visi Nangun Sakerti Lokabar. Adapun objek utama properti dalam garapan ini berupa karya properti biota laut dan memiliki bebaturan atau tempat suci strada bakti, masyarakat, petani, dan nelayan.
Berikutnya dari Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan PDAY atau Pawai Daur Hidup Rias Gianyar. Iringan Serati Pagis dalam gabungan PDAY Kabupaten Gianyar. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan juga bersama persembahan barong, persembahan dari Kabupaten Gianyar. Oh, nari dia ikan ya. Ini cewek-cewek ini kadang-kadang cowok ini menara yang menyaksikan persembahan PDAY atau Pawai dari Kabupaten Gianyar. Kita beralih ke Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Buleleng. Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan PJ Bupati Ibu Adiana ada kesempatan ini mengusung tema Samudra Berniaga, perniagaan bahan sebagai gagasan utama PDAY. Diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng membawa papan nama kabupaten serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segar, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Iketut Dihadjana, embraces the theme of Samudra Berniaga, or maritime trade, as the main concept of the PDAY. It begins with the princess dressed in traditional attire of Buleleng Regency, carrying the Regency's nameplate, accompanied by small fish stands symbolizing the ocean and the world. Fish also represent luck and wealth. Hadirin, untuk mengimplementasikan tema Segara Kerti Prabadeka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segara Berniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Margerana, karya Ketut Merdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segara Kerti Prabadeka Sandi, the ocean of creative civilization, the representative of Buleleng Regency present 3 main elements: Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and a thematic segment revolving around the theme of Segara Berniaga. Tari
Bumi Pancasila. This dance was created in the late 1950s. It is integrated part of the fragmented Puputan Margarana created by Ketut Merdana, an artist from Keris Village, Buleleng. Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries. The company Small Gamelan assembled for this parade consists of the Wayang Gamelan traditional Buleleng style composition. Selanjutnya garapan kreasi nelayan. Tarian barisan nelayan dengan membawa dalih yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan dari tengah laut ke pantai. Gamelan sedang ini untuk mengiringi garapan kreasi dengan berbentuk gamelan terompong andang yang sering digunakan untuk mengiringi pedaengan dan upacara melasti di Buleleng. Namun terompong andang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang kendil, tawa-tawa, reog, dan gong. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now watching Fisherman Creative Competition, and this dance depicts a line of fishermen or carry paddles who are transporting their merchandise from the middle of the sea to the beach. The company Gamelan assembled for this creative competition is in the form of Terompong Andang Gamelan, which is commonly used to accompany ceremonies and the melasti procession in Buleleng. However, this Terompong Andang is used to percussion instruments such as kendang, jigbe, tawa-tawa, reog, and gong. Segara Baniaga, ini pabean yang terletak di area Pura-Pura di Buleleng, Pacitan. Kata pabean berasal dari suku kata bea, memiliki awal gempa dan akhiran ang, sehingga pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas tiba di Bali di tempat Pura Pabean sekarang. Segara Baniaga, Pura Pabean located in the area of Pura Pulaki, is a part of Western Buleleng. The term Pabean is believed to originate from the word bea with the prefix pa and the suffix on. Therefore, Pabean can be interpreted as a place related to the activities of customs duties for sailors who bring their yachts to. Pura Pabean is dedicated to Ida Betari Dewi Ayu Manik shrines reflecting various beliefs of faith is evidence of the fusion of architectural forms in Pura Pabean that represents a cultural marriage. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to western part of Bali, Jembrana Regency. Ya, Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Indang Tangguh dan Wakil Bupati Inggete Murah Patriana Krisna pada kesempatan ini menampilkan Peda Ayu dengan
dengan mengusung spirit Adicita Segara, teknologi laut. PDAY diawali dengan barisan identitas daerah, yakni pembawa papan nama yang dibawakan oleh Cekek Bagus Jembrana tahun 2022 dengan mengenakan busana berbahan tenun khas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, bandra, kober, payung pagut, tedung agung, gamelan bulu gajul, pajegan bunga dan janur, payas agung, gamelan semat pegulingan, dan garapan tematik, pura ancak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency under the leadership of Regent in Nenga Tamba and Vice Regent I Gede Ngurah Patriana Krishna presents PDAY with the spirit of Adicita Segara or marine technology. PDAY begins with the processions of local identity, starting with the bearer of the district's name board carried by Cekek Bagus Jembrana 2022, wearing traditional woven fabric unique to Jembrana. And the following procession include the carries of sugarcane, bandrang, kober, pagut umbrella, tadung agung, bambo, bugat, ganjur, gamelan, flower and coconut leaf bearers, payas agung, semat pegulingan, gamelan, and the thematic composition of pura encak. Payas agung yang bunganya sampai menjulang. Ini kayak di kepala. Barisan pajegan bunga dan janur, barisan payas agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan semar pegulingan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan tematik pura ancak. Menceritakan tentang perjalanan Dangdut Wirarta dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Anjuk. The entire community obey his orders.
hadirin, fragmen tari ini juga diiringi dengan gamelan jegot yang merupakan ciri khas Kabupaten Jembrana dengan dikolaborasikan dengan beberapa instrumen seperti kendang, jimbe, reong saipitung, tawa-tawa, dan kecek. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now we are watching Bangli Regency. Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Iwayan Dia pada PDAY ke-45 tahun 2023 ini mengusung tema Segara Danu Negara, interaksi budaya lewat bahasa. Diawali dengan papan nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri dan bersama dengan bangsa Kabupaten Bangli. Excellencies, Sang Nyoman Sedana and Wakil Bupati in PDAY 2023. It begins with the district names board played by a young lady dressed in prideful attire of Bangli Regency. Sebagai implementasi tema sejarah politik, Prabanaga Sandi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 materi, yakni tari maskot pucuk bang, barisan uperangga, dan tari ritual, serta garapan tematik dengan judul Segara Danu Negara. As the implementation of the theme Segara Kirti, Prabanaga Sandi Samudra Cipta Peradaban, the representative of Bangli Regency presents 3 components: the master dance Tukbang, the processions of Uperangga and ritual dance, and the thematic composition entitled Segara Danu Negara, or Sea and Lake as National Assets. Tari pucuk bang melambangkan sifat keberanian dan mengandalkan kesucian. Pucuk bang sudah sangat melekat dengan masyarakat Bangli. Bang berarti merah, simbol Dewa Brahma, yang artinya sang pencipta. Berikutnya ada barisan uperangga berupa kober, payung pagut, dan tedung. Pucuk Bang dance, ladies and gentlemen, symbolizes a bravery rooted in purity. Pucuk Bang is deeply ingrained in the Bangli community, where Bang means red, symbolizing Lord Brahma, the creator. And the concept of the Pucuk Bang dance is originated from the idea of Regent Sang Nyoman Sedana Arta, who aims to create and awaken the spirit of Taksu, or divine inspirations in Bangli during the new era and Sakarti Loka Bali in Bangli. Rejang Lampion merupakan garapan kreasi baru penggabungan budaya Bali dengan budaya Cina yang dibawakan oleh remaja putri yang merupakan gagasan langsung dari Gringsing Agung Bali. Tari Baris Bajra merupakan tarian sakral tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kecamatan Kintamani, Bali. Tari ini menggunakan tongkat bajra sebagai sarana utama yang merupakan sejarah sendiri, mempunyai kekuatan untuk menebus agama. Rejang Lampion, ladies and gentlemen, distinguished guests, is a new creative composition that combines Balinese and Chinese culture, a nation. As the grand final of the representative of Bangli Regency, present a thematic composition entitled Segara Danu Negara. And this composition is inspired by the acculturations in the constructions of Pura Dalam Balingkang, involving both the Balinese and Chinese communities. Diceritakan Raja Jayapangus memiliki istri bernama Sri Prameswari Induja Ketana atau Dewi Danu, yang mana pada masa pemerintahan di Panarajon, Raja Jayapangus memiliki seorang senopati bernama Empu Nirjama, serta 2 orang penasihat bernama Empu Lim dan Empu Siwagandu. The story
Ladies and gentlemen, revolves around King Jayapangus and his wife Sri Pramaswari Induja Ketana, or Gadis Danu, during their reign in Pamarojan. King Jayapangus had a Senopati elementary commander named Empu Nirjamna and two advisors named Empu Lim or Subandar and Empu Siwagandu. Setelah hancurnya kerajaan di Padaraja, maka Sri Jayapangus dan Kang Ciwi beserta pengikutnya yang tersisa pergi mengungsi hutan Jongas, kemudian membangun kerajaan di Kota Dalam serta tempat suci bernama Pura Dalam Balingka. Primadona Pura Balingka yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Cina dengan latar belakang kaldera Bali, yaitu Gunung Batu, Danau Batu dan sekitarnya, yang merupakan geopark dunia, ikonik dan Kabupaten Bali. Ikon ini dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan tentunya oleh tangan-tangan karya anak Bali sendiri. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Badung Regency.
Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Nyoman Heribrasta dan Wakil Bupati Iketut Suyasa pada kesempatan ini menampilkan Peda Air dengan mengusung tema Segara Wisata, Awal Pariwisata Baru. Diawali dengan papan nama kabupaten yang dibawakan oleh pasangan remaja berbusana rias leludakan. Dilanjutkan dengan barisan teduh yang dibawakan oleh para remaja atau pemuda Badung. Pemilihan teduh sebagai salah satu sajian pawai juga bertujuan untuk memperkenalkan salah satu usaha mikro yang dilakukan masyarakat Mengui Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Regent Nyoman Heribrasta and Deputy Regent Iketut Suyasa presents Peda Air with a theme Segara Wisata. The beginning of yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelek lima nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Segara System introduces the master of Badung Regency, the 15th of Fragrance Hour with Egyptian symbolizing the humanity of the rulers of Badung Regency. It is accompanied by faint sound of gamelan, gong swing, pipe of gamelan accompanied by other instruments, supported by other instruments. This melodic pipe of gamelan is estimated to have emerged around 1950s. Gong swing, which is presented berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Nepal Kuta yang bernama Lotrin. Menurut beberapa sumber, liar samas berasal dari kata layar samar yang bermakna layar perahu yang sangat panjang. Berpijak pada gagasan tersebut, garapan ini selanjutnya dikemas dalam bentuk tari kreasi yang menggambarkan banyaknya jukung-jukung nelayan di Pantai Kuta dengan layar terkembang bertaburan berkilau diterpa sinar matahari senja. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching the thematic creation Layar Samas. Layar Samas is a creation inspired by the Palagongan Percussion Commission called Layar Samas by Kuta artist Lotring. According to various sources, Layar Samas originated from the term Layar Samar, which means numerous boat sails. Building on this area, the creation is presented in the form of creative dance. This dance portrays the abundance of fishing boats or jukung on the Kuta beach with their sails unfurled, glittering in the sunlight. Accompanied by rhythm percussion, it provides a dynamic representation of tourism life in Kuta. The Kuta area remains a favorite destination for tourists from both domestic and international locations. Not only because of its strategic location, but also due to its comprehensive facilities and the lively and bustling atmosphere it is known for. Diiringi dengan hentakan perkusinya akan memberikan sebuah gambar dinamis kehidupan masyarakat di Kuta. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya lokasi yang strategis, tapi juga fasilitas yang lengkap dan identik dengan keseruan dan keramaian.
Ladies and gentlemen, coming up next from Klungkung. Kabupaten Klungkung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Suwirte dan Wakil Bupati Imade Kaster pada PDAY PKB ke-45 tahun 2023 ini mengusung spirit wisata telenging segar, pariwisata di bawah laut. PDAY diawali pembawa papan nama kabupaten yang diiringi barisan busana daerah, yakni terdiri dari 1 busana payas Madiun dan 2 busana payas Lembakan yang dibawakan oleh gadis belia berparas ayu Nana Agung. Excellencies, ladies and gentlemen, Klungkung Regency under leadership of Regent Inyoman Suwirte and Vice Regent Imade Kaster in this PDAY of 2023 Papua Festival embraces the spirit of marine tourism under water tourism. PDAY begins with the carrying of the Regency name sign, accompanied by processions of regional costumes, including one Paris Madiun costume and 2 Paris Lembakan costume, presented by graceful and beautiful young ladies. Sebagai implementasi pesta kesenian tahun 2023, Duta Kabupaten Klungkung menampilkan 3 materi foto, yakni tari cepat cempaka, maskot Kabupaten Klungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Ratu Adil Bacaya. Tari cepat cempaka adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka. Bunga cempaka yang dikenal sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelupas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, dan daun yang berwarna hijau lembut kebulai dijadikan polosan banten bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan hasrat serada bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. As the implementation of the Bali Art Festival theme for 2023, the representative of Klungkung Regency presents 3 main elements. The dance Sekar Cempaka as the mascot of Klungkung Regency, the creative work of variety of marine fish, and the thematic attractions of Ratu Tete Mencaliu. The dance Sekar Cempaka tells the story of the cempaka flower, which is known as the symbol of peace and sincerity. It is bark used for medicine purposes, while its soft green leaves are used as offering materials in Hindu rituals. The cempaka flower carries the longing for Srada Bhakti, or sacred devotion to the Creator, for true adventurers who express love, peace, beauty, and their fine essence, providing clarity for those who are lost. The dance is accompanied by gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments, including a pair of kendang kerumpung, 1 grupulu, 1 teng-teng ricik, and others. Garapan kreasi ragam ikan laut. Karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ulam agung yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang berwujud beraneka ragam ikan. And now we are watching creative work, variety of marine fish. These creations consist of various grand troops of ulam agung, or a traditional Balinese performance, transformed into a decorative bicycle representing a variety of fish. Dari ikan. Mana? Mana? Oh.
bersama atraksi tematik Ratu Gede Mencali. Dikisahkan suasana perairan pantai Jepang dengan kekayaan alam bawah laut. Dalam Jepang dengan keseharian yang berdampak ikan di laut, mengenal kesakitan ketika hendak bermakan ikan pari di laut. Pada saat yang bersamaan Ratu Gede Mencali hadir meminta ikan mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan berlokasi ikan pari ke laut dan berjanji. Depicted in their daily routines of catching fish at the sea. And the Balaganjur is symbolic of dramatic attention with dynamic and energetic music, enhancing the atmosphere of the performance. The main object showcased in the main shrine located in Pura Dalam. Cakep. Yang di belakang air ya. Senyumnya air. Kalem cakep. And finally, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and we come to Denpasar City. Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibawa pada Pride Ayu tahun ini mengusung tema Danau Cita Segar, Peradaban Multikultur dan Ekonomi Kreatif. Sajian Pride Ayu diawali pembawa papan nama daerah serta dilanjutkan sepasang muda-mudi berbusana adat Payas Agung khas Kota Denpasar. Denpasar City, distinguished guests, ladies and gentlemen, under the leadership of Mayor I Gusti Ngurah Jaya Negara and Vice Mayor IKD Agus Arya Wibawa, carries the theme Danau Cita Segar. In this year, Pride Ayu focusing on multicultural civilization and creative economy. The Pride Ayu presentations begin with the introductions of the city's name sign, followed by a young couple dressed in traditional Payas Agung attire, representing the distinct culture of Denpasar City. Pada barisan berikutnya, Duta Kota Denpasar menampilkan tari sekar jempiring. Tari sekar jempiring merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari baris Cina yang diiringi gamelan gonggeng. Selain itu, pada barisan ini juga ditampilkan berbagai kostum karnaval yang diiringi gamelan Adi Berdamai. In the following lineup, distinguished guests, ladies and gentlemen, additionally, various carnival costumes are displayed
Untuk mengimplementasikan tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kota Denpasar pada Peda Kaya kali ini menampilkan garapan kreasi bertemakan kehidupan pesisir Sanur. Garapan ini menghadirkan penari air, ikan, rakyat pesisir, legong, serta diiringi gamelan oleh gonggo. To implement the theme of the Bali Art Festival 2023, the representative of Denpasar City presents a creative work centered around the coastal life of Sanur. This creation features water dances, fish, coastal people, and metal dances. Sifat air yang mengalir dapat mengisi kekosongan, memberi dampak positif maupun negatif. Keindahan Pantai Sanur tahun 1932 membawa langkah seniman lukis dari Belgia bernama Adrien Jean Lemaire yang datang ke Bali ingin menampakkan kakinya di Sanur. Beliau menemukan inspirasi dari objek seni lukis, yaitu seorang penari legong nan cantik dari Banjar Kelandis yang bernama Ninyoman Polo. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Dana Cita Segara. Water is the source of life, and flowing nature can feel emptiness and have both positive and negative impacts depending on how it is passed. Likewise, human beings, if they possess the quality of water, can still support one another, fostering a spirit of mutual cooperation and solidarity. The beauty of Sanur Beach in 1932 attracted the footsteps of Belgian painter named Adrien Jean Lemaire, who came to Bali with the intentions of setting foot on Sanur Beach. He found inspiration for his artworks in the form of beautiful legong dancer from Banjar Kelandis named Ninyoman Polo. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi niat tubuh Polo sebagai objek lukisan Lemaire yang membawa kemasyhuran karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Banyaknya spesies biota dalam bahari Pantai Sanur menjadikan inspirasi bagi Lemaire untuk menciptakan sebuah karya dalam satu kemasan museum hasil kerjasama dengan pemilik berbeda Ige Ketut Asaman yang tidak lain adalah ide pedanda Madi Sideman setelah jadi bendera suci. The magnificent panorama of Sanur Beach served as the backdrop for the great folk movement of Nipolok's body, which became the subject of Lemaire's painting, bringing fame to his work worldwide. The rich biodiversity of marine life in the waters of Sanur Beach became a source of inspiration for Lemaire to create a comprehensive